Runmawi TV clear to te si baive kule si Lalthanpuii kani a Chanchinthar longai thlang o ama sain chanchin langsar zwalte School Education Minister Dr. Vanlalchhuangi Khan Government Khorinhnim Primary School Centenary lomna hun manpuin Centenary lungphun ahong Urban Development and Poverty Elevation UDNPA Minister Puke Sabdangan Saski Part 13 Urban Planning Reforms bongkon le durtlang leitan inkar kong chei tur atlo China chuan pahalgam firfiak te beipui thlak nu mei thla India le Pakistan boina chu a defense theina te na atan akmang nia soi ani US President Donald Trump chuan Volodymyr Zelensky chuan Russia ne na indona ti top adu chuan US rahman na chu adu angai don ti soi tuna chanchin kim changzokin School Education Minister Dr. Vanlalchhuangi Khan Government Khorinhnim Primary School Centenary lomna hun manpuin Centenary lungphun ahong Education Minister chuan Government Khorinhnim Primary School in kumza atlingta chu alompui thu soin he school atanga mi chhuanom taktak an chuak chu lomomati thu asoya zirnalama chanlak atul thu soin khotlang shwai tu te tlomngai pol te le nu le pa te chanwala ngaya veng chung an chanwal chuan MLA te pu in an hoisan theilova sarkar le mi puite Jahau angai ani ati social media in khopui le thingtlang te po arun na sat thu soin Dr. Vanlalchhuangi chuan smartphone le TV te khoichin tok nei atul thu asoya nu le pa te hian maso na thil chi sang sang kan nei hian mo phurna kan nei bel zel ti kan sia tangai ti in nu le pa te chu an fa te thil zir ngai ven pui turin acha ani Urban Development and Poverty Elevation UDNPA Minister Puke Sabdangan Saski Part 13 Urban Planning Reforms bongkon le durtlang leitan inkar kong chei tur atlo UDNPA Minister chuan he project he kong pui zauna tur ni lovin a umsa changkai taka man le chei moina tur ani thu asoya na thona tur sumpo sanction ani to thu le na chan thwai thei arin thu asoi na tlwang taka tho ani theina turin kong pui hnaya omte chu thataka indora kong pui huam chin chu lo kyan ngei tura abei sei thu asoya lo kyan du lo luitlat an omani chuan dan ken ko te po angai tur thu UDNPA Minister chuan asoi bok UDNPA Minister hi UDNPA Secretary Pulelmal Soma Pachuaw le UDNPA Department Officer te AMCIO te durtlang leitan bongkon le bongkon West Local Council shwai tu te baka project design siam tu seats agricultural consultancy services ten an choi o mani Nikum January thla chatuan rampan Reverend Dr. Chawthra Machu MALin Academy Award sangni somni panga dong turin athang Mizo Academy of Letters MALin kumthum dana ahlan Academy Award sangni somni panga dong turin nikum January nilia chatuan rampan Reverend Dr. Chawthra ma thanga November ni somni pariat sangni somni panga a MAL kumtop into khom Assembly Next Conference Hall a neitura Mizoram State Legislative Assembly Speaker Pulel Biak Zaman ahlanang Mizo Academy Award hi MAL in Mizo thule hla atho hlok te hnena kumsang kha zakwa somsari pakwa changkhan alo hlan to china he choi moina dong masaber chu Reverend Liang Khaya ani kumina hlan tu Reverend Dr. Chawthra ma hi January nili sangni somni palizan khan heart attack awangin aborala ama in le khabu somnga pariata ziaka midang ne na an tho ho na le atel na le khabu le booklet som pasari ti chwa ani to a chanchin busang sanga article chhanem tak aziaka thuziaka ana tho chhata wangte ramle ko shanta na na atho chat awangte in Serampore College chuan Doctor of Divinity chu December nili sangni somni pathum khan ahlan nge ani Farkon Village Council All NGO Farkon le Conservation Mizoram te malak na a Farkon Khoramadin Lurtlang Vavu Sanctuary chu nimin khan champhai DFO Pulel Biak Chaman ahong Lurtlang Vavu Sanctuary honna hian champhai DFO chuan Vavu poimo na te Mizoram State Bird ani thule Mizorama an claim to thute asoya Community Sanctuary te siama Vavu humhal achul zia soin Farkon khotlang changrwalin Vavu humhal na turan siama wangin lom thu asoya thingle mau ramngo le achunga cheng nungcha te humhal kunga mala sau turin kalkhomi puite chu asombok Lurtlanga hian Mizoram State Bird Vavu anla omnwal nia shiat ni in kumin me changa September inkara ansin chhadanin Lurtlanga Vavu puitling somni apa pariat le anu som pani baka anau pariatan oma savatlem mangmai lo om anni awangin ven ulungai huangami anni
Lurtlang vavu sanctuary hi sanctuary managing committee in mumal taka enkol turin rahman na asyam baka in kai shwai na fel tak siam ani a he sanctuary tlo turte chu managing committee shwai tu te sha tir lok ma sachin turin an ngen bokani Australia a Queensland khopui Brisbane a Paul Pathum Humanitarian Assistance and Disaster Relief Institute Hadri Australian Chin Community Council SCCC le MZP 10 Mizoram Raltlan ommek te chomdol tura thokhau turin thu an thlung Hehun hi Rajya Sabha MP Puke Vanlalmawii Queensland Senator Pupol Skarten antel puyani he thahun na thutlung hi kumthum chunga ta ni in Hadri CEO Pu Michelle King Hadri Managing Director le Australia Chin Community IO ni bok pulom thangale MZP General Headquarters General Secretary Pulen Mingsang aten ming anzia nan ani Queensland Australia Mizo nampeng pakhat matu namten karkalta in rinnia matu pol kut an manna a Rajya Sabha MP Puke Vanlalmawii chu khwaliani in Australia Ramshwai to Pali Deputy Leader of Opposition Labour Party MP Pu Cameron Dick Logan City Mayor Pu John Raven Australian Twalchhuak namshwai tu P Heather Castledine le LNP Party Senator Pu Postcard chu khwalza oman ni a African Australian Pol te Australia Twalchhuak nam Pol te le Brisbane Councillor Pathum ten he Pol ku thi an man pui bok Australia matu nam shwai tu te chuan matu nam peng sang sang som panga te chu Mizo tribal lisa antel ve theina tura malak sakturin Rajya Sabha MP Puke Vanlalmawii chu ziak le chongka in an nge na Australian Chin Community Council kai shwai na chin nampeng sang sang te Brisbane khopuya an in khom pui po Rajya Sabha MP Puke Vanlalmawii le MZP General Secretary Pulel Mingsang aten an man pui ani Puke Vanlalmawii chuan khovel khoirama po omila khwale tui chani apoi moti in ram sang sanga chengzo fa ti hi kanim pum khata chula mani nambil chau din chwa tum na hi paibovin nampum dam kho chwa na tur lungrwal taka zontla na chulani ati Puke Vanlalmawii chuan mani nam chong cheu te hum hal chung si a chong in cho matan mizo chong thiam vek a chul thu a soi bokani in Tlau tura imbua sai na kalzela bu in khan dispatch and receiving team te training pe kan ni DRDO conference hall long tlaya training bua sai hi district election officer DEO pudoni lerwa sangan atelpuya in thana felfa le thianglem nei turin mo phurna sang sang nei ten thei top chwa achul thu soin abik takin official te ti swal nei lo tura film khur apoi mo thu asoi dispatch and receiving team te anpoi mo thu le mo phurna lian tak an nei thu DEO chuan soya chataka an hna len tura cha in ti swal omlo tura chataka training nei turin du sakna ahlana ne training a hiam pu Gilbert le limpuya master trainer le Pu Colin Li Chau election officer ten dispatch and receiving team te mo phurna sang sang ti tur le ti lo tur sha tur poi mo le chul dangte anzer ti rani nimin le nimin pia zan khan Mizoram police in mun hia rui hlo cheng vaibel se somli pakhat le noi somruk pali chuang man hu an man IGP Pu H Ramthlenglanan asoidani nimin khan Saitwal district police in heroin kezi khatle gram som pani an mana Manipur chang aizo lampan kar wegon ara chang an heroin man hi cheng vaibel sen hi le noi som ni panga chuang man huwa chutani a he kar khaltu Manipur cheng jamin lal tau thang kum som ni pariat laka hian Saitwal police station a thu boy zalu ani tunkar ni ngani zandar somni achan vevel khan Mizoram police noya CID special branch na thokte chuan methamphetamine keze somli pakwa le gram zanhi somli paliarit cheng vaibel se somthum pakwa le noi somthum pakuman hu chu lir theilian ke som pani tata chaka changin zemabok chongchai mual berolui aizol bula an man boka special narcotics police station a thu boy zialu ngalani a herui hlotol chungchanga innam noya pu mi pani atabur raman mazum der kum somli panga le Abdur Rahman Chowdhury kumsomni pakwa Hailagandi Assam nia inchal veve te chu man ngal ni in he thil kai noi hi chhuizui zelani hachek bial ku waching tu pol chuan an ku wathar te shal mekin tu na hian noi somnga chuang man an shal to a December ni ria sangni somni panga a hian reng di la ku wakut buat sayan tum
Hachek bial kuwa ching tu pol shwai tu te chuan Runmawi zona changin kuwa hinakum April thla thleng shal an tum thu soin an shal zat po hi azat che ala soi theilo ma se ala tam chho zel an be sei thu an soya an pol hnuaya kho sang sang te hlotlin na a an lom thu le a shal thazwal kho som thlan chwa an tum thu an soya ni Hachek bial kuwa ching tu pol shwai tu te chuan an kuwa lei tu chu asam lama changa sumdong te an ni tlangpui thu an soya atam jok chu an ni hian lein an ni ba ka hian Tripura atangpuin an ron leinual thu an soibok kuwa shal ko nga an pol chuan kuwa parma atangin ra man fel tak siamin a shal na tur lampo film khur taka an ra man lok thu an soya heti rual hian har sana sang sang po an to chin thu le kuwa leiturin omlo po an ton ve zeu zeu thu an soya pola changa theito pama an lak zel thu an soya ni kuwa kut an bua saina tu reng dil khwa chuan kumina an kuwa ra cheng noi sangkha chuang man an shal to a reng dil khwa a kuwa ching tu pol shwai tu te chuan reng dil khwa a hian chung ko zathum somriat velin kuwa ra an chinga kumina kuwa re ta chata wangin kumdang ain kuwa shalna atangin an hmu hnem thu an soi kuwa ching tu te chuan Myanmar atanga kuwa tolruk azia umta ka wangin kuwa re ta chat thu an soya kuwa tolruk ana satlai chuan bek khat cheng sangkha zanhi atanga sangkha zanga in kan shala kumina chuan cheng sanghni zanga atanga sangthumin kan shal thei an ti ani Hlutea veng bazar Aizawl ami chu tukindar Sari Khan MUP Hlutea unit MUP president pusi dak lianan a hong Hlutea veng bazar hi horticulture building a bial tu MLA puke sabdanga malak na asiam ni in thlai thar le thei chi sang sang ba ka chung komamo chi sang sang zor na tur si somli om thei tura ruwa man ani a Hlutea veng in bazar an nei thei na tur hiam bial tu MLA ba ka Horticulture Department changtu Minister Pusilal Soivunga ten thei top an chhapui ni in Hlutea Market Management Committee chuan soin an lom thu an soi bazar munma chei thatnan hian MLA fan cheng noi sompanga singriat sangli zariat le somsari man ni in thom thatngai le chei thatngai lai te khoi chhunzom zel alani thu an soibok voin khochin clear hawang u State Meteorological Center, Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center, Aizawl changa meteorological data athin chhia danin voin hian ratla umlova temperature alumlai berin degree Celsius somni pani point bialani a avolai berin degree Celsius som paruk point bialani humidity chu aniamlai berin 60% ani a asanlai berin 80% ani naktu ka Mizoram puma khwa achadrin ani Zarampon chanchin longai thla chunzamang u China chuan pahalgam firfiak te beipui thak nu me tha India le Pakistan boina chu a defense theina tena atan amang nia soyani a hei hi bipartisan US Commission chuan an annual report an tar lang Beijing hian India ne naramria an boina ommek le defense industry lama athil tumti punzel kara a defense power chu tesem promote adu ani ti in atar langa US China Economic and Security Review Commission report hole nia ti chua chuan China in tun lai le ram leilung fa te siam Lalthanpuii system HQ9 air defense system PL-15 air-to-air missile le J-10 fighter aircraft te chu indawna taktaka man ani voi khatna ani thuantar langbok heminu hian China chuan June thla khan Pakistan hena ballistic missile defense system J-35 fifth generation fighter jet somli le KJ-500 aircraft shall arot ni in report chuan atar langa committee hearing le media report angchi mi puisha thei tura zil chian na atanga siam report a hian China embassy te chu India le Pakistan inkara boina chhuaka an defense system man te chu fak an ni vek thu an soi an sarkar chu heng ral thwam shal na konga nor turin an nge na ma se report chuan mei kha a boina chhuak chu proxy war anga ngai le China in instigator anga che chu soiwar lutuk ani tur thu a soi Zertopni Khan India Prime Minister Narendra Modi le Australia Prime Minister Anthony Albanese te chuan Johannesburg ka bilateral meeting an neya hei hi G20 Leaders Summit voi somni na nei ma in ani an soi Hauhnar hian Albanese te chuan Red Fort a firfiak te beina rap thak tak le Saudi Arabia Abbas te swala thina thlen tu Indian Umrah pilgrims te zinga nunna chan te chu an torpui thu an soi Africa rama inkhom nei masak ber ani awangin kumin G20 summit hi chanchin ngai nom takani a kumsangni somni pathum khan India president ani hnuwa African Union chu G20 member anita a summit thupui impum khatna intlukla na le ngetna ti hian India ram New Delhi le Brazil khopui Rio de Janeiro a summit masalama malakna te chunzom zelna atar lang ani
Prime Minister Modi chuan a chua ma a thu chua a siama summit hi khovel pum hwa pahar sana poimo tak tak te sut kian nan platform ani thu asoya Johannesburg a thlen chuan Prime Minister hi lom takalo hwa ani a tua chung no pangte chuan a choi moina atan tung China an soya alom thu soyin Modi chuan he hmuna India mi puite thinlung taka minlo don sondan hian min tilung chelhe a he thil hian India le South Africa inkara inlai china nge tak an tira chu history le hlutna in semna in ati hausa ani India le South Africa inkara culture bond chu thinlunglung chetak le hunkal to athil thengai lo ani thu asoibok India Prime Minister Narendra Modi chuan vu in khan Johannesburg G20 summit nei na hmun a thleng Puanto angin India Prime Minister hian zirtop ni khan Johannesburg a thleng to a Indian community member te chuan lom takin an lo hmuaka G20 summit a thlen hian PM Modi hi South Africa President Cyril Ramaphosa chuan a lo hmuaka khovel ramshwai tu engi mozat a kom boka chungzinga chuan Italian Prime Minister Giorgia Meloni po atel Prime Minister Modi an Johannesburg atlo hi South Africa a official a zinvoi lina ani a ama in kumsang ni sompariat le sang ni somni pathuma BRICS samita le kumsang ni somparuka rampani te intlo ton na an nei hnuwa atlo non phone na hian rampani te tho ho na thuk jok atilang chiang hle Prime Minister Modi a hian nimin khan Australia Prime Minister Anthony Albanese akoma changin bilateral engagement hi achana official meeting ba ka hian Prime Minister Modi hian Johannesburg ka Indian origin tech entrepreneur Paul pakhat akombok US President Donald Trump chuan nimin November ni somni pakhat khan Volodymyr Zelensky chuan Russia ne na indawna ti top adu chuan US ra manna chu apomangai don ti asoya heti lai hian Ukraine President chuan hera manna hi apomani chuan Ukraine chuan za omna le zalen na a hlo pha don ni in avau khan Putin chuan thu chwa siamin remna chinfelna hunung ber tur lungphum aphum theini in karing ati Ukraine ramzau zok lak ani tur thu in avau boka Russia sipaiten Ukraine khopui kupians an hnai awangin frontline na hmun poimo dangdanga po ala thengle nge yang ati Russian commander Sergei Kuzovlev chuan kupians khopui hi Ukraine ven himna konga kong poimo ani thu asoi Ukraine hian Crimea a Russia thunun na apumangaya indona chana changa indona tamzo ka omchin Donbas bel chu achwa san angaya ni Putin tan chuan heron na hian US chu Russia ne na inma chon turin ain pelauti na ani a Russia tan chuan he na achan na chinchha na ani US le Russia remna rahman na hi Zelensky tan hun har sa takani a sarkar chu energy corruption scandal a ain nam noya Zelensky minister le sumdong te chu he scandal a hian an langsar berani to chwa siamin Zelensky chuan dil chungchang changin apom lo na le adu dan apedon ti asoi Ukraine hian a chanchina hun har sa berber ama chon mek ti soin za omna lo emo atho puipoi mo tak thlau thlak chungchanga du thlan tur ama chon ani ati kumsang ni somni pahnia athu soi chu asoi non le a chuti lai chuan Ukraine hi kan phasan lova tuna po kan phasan don lo ati ani Russia President Vladimir Putin chuan nimin khan remna thutlung siam tum chu lom omati thu soin avoi khannan Russia chuan remna ra mana kopi chu formally na dong ti anem het White House thuthar theder tu te akomna Trump chuan adu angai dona adu lo chuan in shia ang anin beichun zom zel turani ati engti khuna emo chuan apomangai dona ni ti in New York City Mayor elect Zoshan Mambani ne na Oval Office meeting aneina asoi belbok Zelensky chuan zirtopni kham point somni pariat omna document chungchanga aram aphat sandon lauti asoya hei hi Kiev chuan Kremlin ta na thania angai thu asoi thlatam tak chungchu Trump hian Ukraine indona ti top atuma hemini vekhian Trump hian Ukraine in Russia ne na indona ti top atumna chu pom turin huntiam siamani Trump administration in Rahmana asiama hian Ukraine chu khochak lamram zautak Russia kuta peturin aphuta asipaite poti tlem aphut ni in an soi Trump chuan indona hi ala chunzom zelani chuan Ukraine mi te chuan remna Rahmana hnuaya anram firfiak te chu Russia hne na an pechhuak zel don ti asoi khati zong kha Chanchinthar kan puan theite ani e